guys, හැමෝම හොයපු වීඩියෝ එකක් වුණාද ඉතින් මම ගෙනාවා. හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තුනා. ඊළඟ මැප් එක ගන්න කොතනද? ඊළඟ මැප් එක පටන් ගන්න කොතනින්ද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ මම දා උත්තර අරන් ආවා. අපි බලමු ඊළඟ මැප් එක පටන් ගන්න කොතනින්ද කියලා. ඔයාලා ඒක කියන්න මොනරාගල හම්බන්තොට රෝඩ් එක තමයි දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ බෝඩ් එක බදුල්ල පැත්තට හරවා ගන්න. ඒක ගන්න පොඩ්ඩක් ගියම දකුණට. මගේ channel එකට අලුත් එක්ක channel subscribe කරගන්න. වීඩියෝ හොදන්න like කරගන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. Hering iurai, atring iurai guys, apa kalau keluar, atring orang bahasa kerana ini, jika nanti tu mereka apa kan, orang bahasa atring apa yang mana, orang bahasa yang dah, apa yang tu yang mana ni, apa yang orang ni kita ni. Nagalata gila pennanna mungkin menara semua malu bahasa orang kati dia orang ni orang kati itu barang orang dah apa pandangannya Badulla road hari guys mau aku kembali pet yang pelan lah tapi belum video apa yang ini pandangan ya kan mati di kota kalau ini mati di kota mau basta rina tapi yang hilang apa kadang gantan ada ya semua orang kuda guna berina kuda aku kata tu orang mau ada ke pennan mai kela kuda aku mau temi hari ada pennan kela Nanti orang aku berani. Nanti. Ini tu guys. Di situ ni deh. Nah, itu nanti video karakan apa? Karakan. Ini nang atau dia kan? Kalau ada, sudah.